Usisi Malwandle, inhliziyo yami ibuhlungu ukubona abantwana bama-1 bephela phambi kwamehlo ami. Ngibe ngiwumlandeli wakho and usikhuthaza everyday ukuthi uma kukhona umuntu odinga usizo, noma if ikhona indlela yokuthi unyakaze utholele umuntu oseduze nawe usizo, ombonayo ukuthi usevele ngeshiya nje kuphela enkingeni, usigqugquzela everyday ukuthi sikwenze lokho. Nami ngithe namhlanje angingalenzi iphutha, angenze njengokusho kwakho. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka uMalwandle lo, Lwandle kalwela lweza ubhekane zona isihambela lekude phezulu. Do join. Sanibonani, Dumelang, hello, bonjour, igama uZandi, isibongo umfeka uMalwandle lo, Lwandle kalwela lweza ubhekane zona isihambela lekude phezulu. You know by now ukuthi uma ngabe imuncu ibuhlungu ithinta impilo asiculi nokuyiculela sivele sihlale nje straight phezu kwendaba. Khumbula ukuthi izinto zalakha ziyakha, ziyakhulisa, ziyagqugquzela, ziyafundisa ngempilo, kanti-ke kwesinye isikhathi nje siye sizithole siyihlekela kanye nawe uma ngabe unendaba ofuna ukuthi usibhalele yona, ofisa ukuthi sizwe ukuthi kwenzakalani emhlabeni sakhile, unalo ilungelo lokuthi uvele ugulukudele nje. Facebook wami ngikhona lapha, Meaningful Conversations with uZandi Mfeka on Facebook. Uyibhale lapha indaba yakho iphelele, noma usende i-voice note khona lapho ku-Facebook, noma ke uma uku-WhatsApp uvele usende nje 071 941 941 071 941 Send me a voice note and tell me ukuthi kwenzakalani, and ubusuyachaza kabanzi ukuthi udinga ukusizwa ngani. Uma ngabe ke ukhona ku-TikTok as well, ungangi-DM ku-TikTok, ungene nje kuma-DM, slide kuma-DM, ungene gala ngaphakathi uyixoxe indaba, bese-ke siyabuya sizoyixoxa la. Ngihlele ngikusho-ke lokhu bakwethu ukuthi esikhathini esiningi anginalo mina personal usizo, kodwa ama-life graduates akhona la abukayo, amaningi wawo ayakwazi ukuthi angilekelele lapha nalaphaya ukuthi ngikwazi ukuthi ngize nosizo for wena. Uyabhala kusisheli, ngicela nje ukulisho igama lakhe, ngingamind ukulisho because naye akamind ukuthi ngilisho. Uyabhala-ke usisheli, kodwa-ke esizobafihla bangaveli nangonwele yilaba ababili esizokhuluma ngabo abhala mayelana nabo. Ngizomusho nje ukuthi uSheli igama, asingasisho isibongo. Okubalekile ukuthi usisheli ubhala ngoba ukhathazekile. Uqala nje mengabe ebhala athi Malwandle, ngiyabonga ukuthi ukhona kule platform, ngiloke ngiyakubuka amavidiyo akho, ngiloke ngiyabuka i-podcast, ngiloke ngiyabona kukhona lapha nalapha la uke walula khona isandla, ngiloke ngiyabona ukuthi la uthinte khona nala kuye kwakusebenza ilizwi lakho khona, ukhona umehluko okwenzakalayo. Nami ngiyacela Nkosi yami, ngiyazendlala phambi kwakho njengongubo ukuthi ngiyacela ukuthi ngixoxele kabanzi udaba lwami nalabantu bami engizokhuluma ngabo, mhlawumbe ikhona indlela ongangisiza ngayo. So into engizocela ukuthi ungenzele yona ke life graduate, sondela and pay attention. Yinde indaba yakhona, ngizamile ukuthi ngiyisummarize, ngiyenze ibe izigaba ngezigaba so that izolandeleka kalula kuwena kanye nami, kwenzela ukuthi wena usipha ama-comments, usitshele ukuthi wena ngowakho umbono ubona ukuthi yini ezokwenza ukuthi kube khona umahluko, nokuthi-ke usidadewethu lo usisheli asizakale, ngoba uthi nje Malwandle sengithembe wena. Kade ngiyibuka lento iyenzeka, ingizwisa ubuhlungu ngendlela emangalisayo. Iqala kanje indaba yakhe. Life graduate uthi Malwandle, angisahlali ekhaya, ngikhulile, nginomndeni wami, ngihlala eNelspruit, kodwa nasekhaya kithi kuseNelspruit. So kusho ukuthi njengoba ethi uhlala eNelspruit, uthi yena useMatsulo, angiyazi ke iNelspruit, uthi kuseMatsulo la ahlala khona, okusho ukuthi khona nenye indawo ekuthiwa isenhlanhlavu
lapho okuyikhona la yena akhe khona umuzi wakhe nomndeni wakhe. Uthi uMalwandle, nginodadewethu ababili. Labo dadewethu ababili ngicela ukuthi ngiqale ngokuqala. Owokuqala uyena okhulile. Uthi labantu engikhuluma ngabo uMalwandle abangilami nokungilama, sibaningi ekhaya, abazali abasekho emhlabeni. So la esihlala khona eNelspruit, sihlala endaweni esabuplazi, like ake ngithi nje isemaplazini, kodwa lamaplazi esihlala kuwona njengamanje ngesimo sokuthi umhlaba sowashintsha, uhulumeni wathatha umhlaba wawubuyisela ebantwini ngendlela elungele ukuthi ubuyele ebantwini. Le ndawo kwakuyiplazi lomlungu before, thina omkhulu nokhokho bethu babehlala khona beseva kulomlungu, besebenza kulomlungu, kangangokuthi amanye wamathuna wabantu basekhaya abadala, okhokho nogogo, asekhona khona laphaya. Kodwa ukuhamba kwesikhathi kwatholakala ukuthi vele lo mlungu lo wayenqwahile nale ndawo eyithathe ebantwini abamnyama. Kuthe-ke mase kungena uhulumeni lo esimvotele, kwakungena idemocracy nayo yonke lonto, sekuvela uhlelo lokubuyisela umhlaba ebantwini. Kwayiyona ndlela-ke ukuthi nathi sabona ngakuthi hayibo, kanti sinothe kangaka, sinomhlaba. So izizukulwane ngezizukulwane-ke manje seziyabhenefitha-ke kuleso simo sokuthi umhlaba sewabuyiselwe ebantwini, umlungu akasekho. So njengoba umlungu engasekho, okusho nathi sinendawo yethu khona laphaya enkulu deda ngendlala. So le ndawo yethu njengoba inkulu nje, umndeni nomndeni uyahlephula, uyasikelana khona laphaya, ukuthi umuntu nomuntu akwazi ukuziphilisa ngendlela aziphilisa ngayo. Right? Uthi-ke Malwandle, inkinga iqala la. Mina ngimdala ekhaya, sengashada ngaphuma egcekeni. Bakhona abangilamayo abeza emva kwami, bancane kakhulu kunami ngoba besibaningi ekhaya. So njengoba bebancane nje, lo ongaphambili uthe ukuhlakanipha ngengqondo. So ekuhlakanipheni kwakhe wathi uma esikelwa umhlaba, weza necebo lokuthi yena ufuna ukuthi owakhe umhlaba umenzele imali. Uyangizwa yini? Ufuna ukuthi owakhe umhlaba umgenerathele i-income ukuze angahlupheki in the near future. So uma echaza-ke lo omdala uthi uney'ngane ezimbili, and lezi ngane ezimbili anazo azikho ekhaya lapha kubo, kodwa zihlala no-baby daddy, and u-baby daddy is taking care of these two beautiful girls ezizalwa ilo sisi wakhe omunye omdala. Okay, that is usister number 1. Asibabize ngo-sister 1 no-sister 2 ngoba ngifuna ukusho amagama abo. So usister 1 unabantwana ababili. Abantwana ababili abahlali egcekeni or abahlali nogogo, bahlala kubaba womntwana ngoba ubaba womntwana uyabanakekela. Okay, usister 1 ebekasebenza ngaphambilini, ngicela ukubambe lokho bese ngidlulele kusister 2. Okay, usister 2 unabantwana babantombazane abane, abayi4. So labantwana babantombazane abane uthe bahlala kephi? Bahlala kwagogo, okumama wabo bonke, kwagogo omunye, kodwa abazali abasekho, kodwa ukhona ugogo okhona abahlala naye, okusho ukuthi ugogo shuthi ngizothi ugogo omncane, bahlala nogogo omncane ngoba uthi bahlala khona laphaya ekhayeni ugogo lo obanakekelayo. And kwagogo lo omncane kuphinde kube khona nobhuti okhona, and lo bhuti lo okhona unonkosikazi. So njengoba enonkosikazi, unkosikazi wakhe kusho ukuthi ngizothatha ngokuthi umuntu ophilayo emoyeni, ngoba kuthiwa ikhadi le-grant laniwa ugogo, kodwa ngoba ugogo naye unakekelwa ile couple le ekhona. So yonke into yavele yahand over kule couple ukuthi ayinakekele bonke abantwana. Uyangizwa yini? Usister 1 no-sister 2. Sister 1 has got 2 girls, usister 2 has got 4 girls. Ama-girls ka-sister 1 mabili ahlala ka-baby daddy. Ama-girls ka-sister 2 ayi4 anakekelwa ugogo, kodwa ngoba nogogo naye uphethwe umalume lo, or sithi ubhuti okhona ononkosikazi. So yonke le nto ne-grant yakhona nako konke kwakhona, this couple ekhona ekhaya yona, which is taking care of everybody else, including nalabazulu abakhona egcekeni.
Uthi-ke inkinga yami-ke emalwandle ila nala engifisa ukuthi ungenelele khona wena nama-life graduate isekutheni bobabili labo sisi bami, usister 1 nosister 2 bangene shiqe kwizidakamizwa. Uyezwa yini? Bangene shiqe kwizidakamizwa, akuvelanga ngisho nangonwele. Uthi akugcini lapho, akuzona izidakamizwa kuphela. Baphinde futhi ngiphinde ngathola kamuva nje ukuthi akugcini lapho, lo usister 2 lo nabantwana abane abahlala ekhaya abanakekelwayo ugogo kanye nobhuti nomakoti wakhe, naye uthe shiqe ey'dakamizweni nasethengiseni ngomzimba. Uma umbuza ukuthi yini inkinga yakho njengoba wenza yonke lento oyenzayo, uvele alwe abe nomsindo, uthi Malwandle unodlame ngenhlobo emangalisayo, ngakugwaza ngisho ukugwaza ngoba lento ayidlayo iyamhlanyisa njengoba ehlala lapha phansi kwamabhriji eshiye ikhaya likhona. Uthi nje iyamhlanyisa to a point ukuthi ngisho noma uthi uyambuza uhlala phansi naye uzama nje ukumenza umuntu uvela kubona ube umuntu omubi, akutshele kahle nje ukuthi hey mina nginezingane eziwu4, mina ngifanele ngisebenzele izingane zami. Ngiyabuza ukuthi manje tshela mina ukuthi njengoba usebenzele izingane zakhe ikhona yini imali ayilethayo ekhaya. Uthi ke phila ngoba umane uyakhuluma nje ngoba ekugcineni kosuku phela unomlomo wokukhuluma. Ngibuzeke ukuthi usister 1 ungena kanjani kena kwizidakamizwa. Uthi usister 2 angim-understand ukuthi yini emfaka kwizidakamizwa kahle kahle ngoba as much as enenqoba yezingane eziyi4 ikhona i-shelter over above ikhanda ley'ngane, okusho ukuthi izingane azihlupheki ngoba ngisho ngishilo ukuthi ziyanakekelwa laphaya ubhuti lo namakoti wakhe kanye nogogo, futhi ukhona nogogo omncane okhona ozibhekile lezi zingane. So uyasho ukuthi number 1 usister number 2 unodlame unolaka uyalwa, akasho ukuthi yini, aka-understand. Uthi nje kahle kahle naye aka-understand ukuthi yini yamfaka ekuthengiseni ngomzimba, futhi aka-understand ukuthi yini eyamenza ukuthi waze wadla izidakamizwa. Kusho ukuthi nje akasivele sithatheni ngokuthi nje mhlampe ungena nje ngendlela abantu abangena ngayo, mhlambe bangeniswe nawo ochomi nani yabo, ngendlela abangena ngayo. Kodwa uthi engine-worry kakhulu ngaye emalwandle nengicabanga ukuthi usengasizakala usister number 1. Uthi Malwandle ngicela ukukulandisa ukuthi usister number 1 wangena kanjani kwizidakamizwa futhi okwakhe kuwesi ngoba akugcini kwizidakamizwa kuphela. Uthi usister number 1 kunokwenzeka nje ukuthi nini navela aquleke khona lapho athathwa acashune ayewolwe asiwe esibhedlela, uyobuthwa nezibe esibhedlela, up until to a point ukuthi kwaze kwashiwo esibhedlela ukuthi wena the only thing ezokusiza ukuthi ube right, number 1 fanele uyeke izidakamizwa, number 2 une-depression embi ngale ndlela ukuthi fanele uqale uhambe i-counselling, mawuqeda ukuhamba i-counselling and then ukwazi ukuthola i-medication eqondene nalento ekugulisayo. But inkinga kanjani ngoba akazinaki lo muntu futhi akalandeleli ukuthi aqhubeke nokuyenza lento ngoba phela angithi manje ulapha ekudayiseni ngomzimba, on top of that futhi udayisa udla nezidakamizwa nakahlala ekhaya akanakekelekile. Ngicela ukukulandisa ukuthi usister number 1 ungene kanjani ezidakamizweni. Uthi Malwandle angithi uyakhumbula ukuthi ngikutshelile ukuthi ekhaya sinomhlaba owathathwa emabhunwini okuwukuthi amabhunu ayesiphucile wona, kuthe makushintsha izinto zashintsha to a point ukuthi kwaze kwavela ukuthi kahle kahle sinomhlaba lo owethu. So lowo mhlaba loyo kwathi mase umndeni mosowusikelana saqeda lo mntwana lo usister number 1 wadecide ukuthi ngaleso sikhathi make sure wayesatohoza, wadecide ukuthi mina owami umhlaba ngifuna ukwenza imali ngawo. Thiwa waqala ke wakhe usister number 1, thiwa wakha nje wavusa u6 room, and inhloso yakhe ngalo 6 room ayewuvusile, wayewuvusela ukuthi kwama rooms nje, yabona lama rooms asemakhaya, room after room after room. Kwakuyilama rooms la, ngicela ningawunaka umsindo nozwayo outside, kuyasetshenzwa la ekhaya. Nginobhuti abasebenzayo, they are fixing something and ngicela ningafocus kona, ngiyaxolisa for that. So uthi inhloso yakhe usister number 1 kwakuwukuthi enze ama-room aqashisayo, kwenzele ukuthi noma ngabe kwenzakalani kuyena kanye nezingane zakhe, noma kuthiwa uyamphelela umsebenzi, kodwa ibe khona into ezomenzela imali.
Uthi nangempela-ke Malwandle ngaleso sikhathi yonke lento yenzeka usister number 1 uyatohoza, u-right, waqala waphusha wenza ama-rooms, anyuka ama-rooms, hlala i-foundation yanyuka ama-rooms, lanyuka udonga, lanyuka udonga, lanyuka udonga. Uthi bhadi thizeni, uthi nje yeyi, ibhadi liyakwazi kubokwalo, uthi bhadi thizeni wavele waphela umsebenzi kusister number 1. Makaphelelwa umsebenzi, uyayazi imali ka-Blue Card ukuthi ayitheni, kufanele kuney'ngane la kufanele ziphilile. Uthi that's when izingane zakhe waze wazithatha ubaba waze wazihlalisa naye ngoba esebona ukuthi asikho sihle isimo. Uthi ngokucabanga kwakhe uyabona ukuthi kwa-depression yamqala khona lapho ngoba waphelelwa umsebenzi. Makaphelelwa umsebenzi, uphela umsebenzi sekushoda nje only 3 lines before kungene i-roof. Only 3 lines nje vo ukuthi kungene i-roof, abantu bangene bahlale, aqashise emarumini akhe enze imali, wavele wamphelela umsebenzi. So uthe uma umphelela umsebenzi abe frustrated-ke, wehla wenyuke manje uyamaketha, wehla wenyuke uyamaketha, wehla wenyuke uyamaketha, uzama ukuthola umsebenzi omusha. Dololo, siyazi sonke ukuthi eSouth Africa kunzima-ke when it comes to umsebenzi. Uthi Malwandle akwangagcina lapho, wamaketha to a point ukuthi waze wagcina umuntu engazi ukuthi akasahlali vele ekhaya ngoba vele ney'ngane ubaba wazo sezithathile sezihlala nobaba wazo. So uthi into eyenzeka, wagcina nje umuntu ehlenyuka nje ehlenyuka etown, waze naye wagcina engena ekuthengiseni ngomzimba ngoba it's the easiest thing and the easiest way to make money. Uthi waqala engena kulo mkhakha-ke ewumuntu othengisa ngomzimba ngoba enenhloso yokuthi ufuna ukuqedela lawa ama-rooms amenzile imali, futhi uzoyeka uma ngabe ethola le mali yokufaka le roof, kodwa ngebhadi. Uthi lento ye-cousin hambisana kanje, ukuthengisa umzimba ngapha, izidakamizwa ngapha, kuyahambisana ngoba ekugcineni kosuku awukwazi ukulala nabantu aba-more than 5 ngosuku oluyi-1 and still remain sober. Uthi on top of that, wathi esazama kanjalo usister number 1, umndeni, ngoba umndeni uthi wamenzela ubuqili bokuqala bokugcina. Uthi bavele basuka umndeni, extended family members, avela ahlangana, ahamba, agijima, aqedela lewa 6 room wasekusele 3 lines ukuthi uphele, bagijima bawuqedela lowo 6 room, beqeda ukuqedela bafaka ama-roof, benza yonke into, baqeda bafaka iplaster, balungisa phansi, bafaka ugesi, benza yonke into, baqashisa ngama-room. Uthi uyayibona-ke leyo Malandla yambulala okokugcina-ke usisi wami. Uthi uyayibona-ke leyo yambulala okokuqala okokugcina usisi wami ngoba uthi there was a time la afika khona ekhaya wathi uthi uyafika indlu yakhe ewu-6 room wakhe ukade uplanele, sekuhlala abantu angabazi. Makabuza ukuthi obani laba bantu, akekho umuntu omtshela iqiniso, kodwa ekugcineni kosuku walithola iqiniso ukuthi umuzi wakho uzibanibani bahlanganile baqedela indlu yakho wawuyakha, baqedela lowo 3 lines, bafaka i-roof, bayilungisa, bafaka ini ngaphakathi. Kuyimanje njengoba ubona kunabantu lapha bayarentisa laba bantu barenta imali engaka per room per month. And wena wehla wenyuka estradeni, udla iy'dakamizwa, uqwayiza, udayisa ngomzimba. Nobody is even telling you about this. And uthi yonke lento yenzeka mina angazi, angiboni ngihleli emzini wami. Ngibona ngoba sengichazelwa ngoba sengihambe ngehla ngenyuka, ngifuna njalo uma ngifikile ekhaya angibathola abantwana basekhaya, njalo uma ngifikile ekhaya ngibathola abantwana basekhaya. Nini uthi usister number 1 mekakhumbulile akanayo ifoni, akatholakala efonini, kodwa nini ngoba umntana nje wayehlakaniphile nje sidalo, unayo inamba yami ekhanda lakhe. Nini mangabe sober uyangikhumbula, aboleka ifoni la eboleka khona, afona ngifonele, akhala. Noma makwenzakalile waquleka wasesibhedlela, ufike avuka abhalisa because ifile lakhe lapha kuthiwa libhalisa inamba yami. Isibhedlela abangifonela bangitshela umntana kini ula isibhedlela, izuzombona nani. Okubuhlungu kunako konke ukuthi njengoba sekudiscover ukuthi unale depression anayo, akakwazi ukusizakala ngoba usizakala kanjani ngoba phela manje kwasanaye ayilandeleleki into yakhe, akazinakekeli, udayisa ngomzimba ngapha, udla idakamizwa ngapha, unalesi stress ngapha, uzama ukulwa nendaba yokuthi-ke manje kutholakala indlela yokuthi ubani lo odla le mali, noma bemazi umuntu oyidla imali, kodwa kunzima ukuthi bayithole. Kodwa there is somebody ekurentwa kuyena la amongst the family members, ekurentwa kuyena, and uye lo muntu obulala kakhulu le ngane more than anything. Yibo labantu abahlangane bayolungisa le ndlu ababulala kakhulu le ngane more than anything, because njalo makasopa ukhala ngale nto, iyona nto emfakele i-depression more than anything. Usuzongitshela ngomndeni. Ayabona, some families, they will kill you alive
Life graduate, ngicela usinikeze uvo lakho. Ngimnikeze izilwele ezimbili-ke usisi ukuthi okokuqala, angikho se-Nelspruit. Ngiyazazi izindawo around Durban ezikwazi uku-accommodate abantu abafuna ukuphuma ezidakamizweni. Kodwa ukhiye ulele kubona labantwana boyithu ave kunzima ukusiza umuntu okuyizidakamizwa uma yena engakovumi ukuthi uyafuna ukusizakala. Ngimtshele nje kanje ngoba ekugcineni kosuku kufanele ngimtshele iqiniso ngingamkhohlwa. Ngathi nje uma kuwukuthi bayafuna ukusizakala, bangasizakala. I can even make means ukuthi basuke eNelspruit beze la eThekwini bathole ukusizakala. Futhi ngineqiniso ukuthi nakhona eNelspruit akhona ama-rehab centers akhona esinga-organize ukuthi bafake kuwona nje. It's a matter of looking for information. I know a lot of people abangasiza. Nani futhi ngiyazi ukuthi ningasiza ningangenelela kule simo. Ngakho-ke ngiyacela ukuthi uma ngabe uyayazi i-rehabilitation center around Nelspruit ewumahhala kulawa angakhokheli ukuthi sibatholele usizo, kodwa usisishele ngimnike i-homework ukuthi ngicela ufind out kokhulume nabo ubabuze ukuthi especially lo usister number 2 ngoba uyena engathi unengqondo futhi uyena engathi uyakufuna nokusizakala. Uma ngabe kwenzekile waphinde waquleka ngoba kuthiwa uvela aquleke nje khona lapha emgwaqweni abuthwe neziba bambuqoqeke bamse esibhedlela. Uthi nje ngithe nje kuyena ngalowo mzuzu esesibhedlela esase sober ufike nje kuyena umbuzo ukuthi uyafuna ukuphuma kulento, ngoba uma ufuna ukuphuma kulento kufanele uvume wena ngomlomo wakho usizakale, ngoba asifuni i-situation whereby uzoya lapho uphinde excuse me usofikile ubuphinde uyabaleka wena futhi ngoba angeke usizakale like that. So i-homework engimnike yona leyo. Eyesibili i-homework engimnike yona ngoba ngithe mangibuzisisa kuyena ukuthi njengoba manje nithi indawo le kwakuyindawo yomlungu kodwa umlungu akasekho ngoba umhlaba sowabuyela kubantu. Ubani okhona ngoba izindawo nezindawo ngisho nezamakhosi zine-ward councillor. Isigceme nesigceme nendawo nelocation ine-ward councillor yayo. Ngisho ezamakhosi ngoba ngi-asumile ngokwazi kwami ukuthi ngokomthetho kamasipala zonke izindawo ezabuyiselwa ebantwini ezazintshontshwa abelungu ezabuyisela ebantwini zonke most yalezo zindawo zibhelonga emakhosini zafakwa ngaphansi kwamakhosi athile. Ngithe number 1 ngoba bethe akazi. Ngicela ungitholele ukuthi ubani inkosi yakuleyo ndawo. Uma kunenkosi kuleyo ndawo, leyo nkosi yakuleyo ndawo kumele kube nenduna ephethe indawo yenu. Ngaphansi kwenduna kumele makube khona ne-ward councillor ekhona khona lapho. Bobabili labantu between induna ne-ward councillor banawo amandla okulekelela usisi wakho ukuthi lo owenza ubuqili or laba benza ubuqili bahlangana bonke baqeda indlu yomntana without ukukhuluma naye ngoba sebembone sesenkingeni. Baqeda indlu yakhe, mabaqeda barentisa kuyona. Lobo bantu labo sebeyidle enough imali abaqedela ngayo lawa 3 lines wawusele neroof yayisele sebayidla enough isibuyile imali yabo. And they still owe usisi wakho ngoba mekasho isikhathi ngobude besikhathi sekukudala yenzekile lento, hence lo mntana sekagula kanje edayisa ngomzimba nayo yonke lento leya. So ngitheke kuyena akangitholele, angifunele induna, makayithola induna bafake nje icala, and icala yena njengosisi wabo omdala unalo ilungelo lokulifaka icala on behalf of lo mntana lo, ngoba vele njengoba ene-depression it means ukuthi mentally akekho okay, and njengoba edla izidakamizwa futhi it means ukuthi mentally akekho okay. Okulandelayo kufanele bahambe bayokwenza i-affidavit mzukwane egulile or wayesibhedlela wasopa afike asho ukuthi uyavuma ukuthi usisi wakhe is now going to handle everything that concerns i-case le abazoyihamba. Labo clever labaya babuyisa imali yengane, ingane ikwazi ukubuyela ekhaya endlini yayo iphile ngoba vele yayiplana ukuziphilisa ngale yayindlu le. Angazi-ke life graduate, ngicela ungitshele if ngim-advise kahle yena usisisheli. Ngicela futhi kusho ukuthi zimbili izinto esidinga ukuthi zenzekela ngalolu daba. Okokuqala, usisisheli mangabe ngithi akafuni i-ward councillor kanye nenduna, ngim-advise kahle, ngimeluleke kahle, yena uzosizakala yini kanjalo. Okwesibili, ngithe lo ekuthiwa-ke uyisidlamlilo uyagwazana nokugwazana mangabe uthi uyazama ukuyomtakula laphaya, ambuzisise ukuthi yakufuna yini ukusizakala ngoba phela asikwazi ukuyodobha umuntu esitrateni ongafuni ukusizakala.
ngoba loyo muntu mengabe engakufuni ukusizakala akafuni ukusizakala, and there's nothing you'll do. Uzomthatha uweshe isikhathi sakho ne-energy yakho, uye kumsebenzi, uhambe uyomcaphuna lapha esitratini umfake e-rehab, kodwa the following day uzobe eqile eqhweshile waphuma wahamba, ngoba that's how abantu abangena kulezi zinto zama-drugs behave. It's their normal behavior. So that is why it's important ukuthi uthole consent from them, ukuthi wena-ke muntu-ke osowungenile kule nto wacwila wavela ngeshiya, uyafuna yini ukuphuma kuyona, ngoba uma ungafuni ukuphuma kuyona sizokuyeka uhlale kuyona until you decide ukuthi hayi sengi-right. Ihamba kanjalo-ke Life Graduates indaba yanamhlanje. Ngicela ukuthi ningenelele, nifake ama-comments wenu, usisitshele ukhona la kwi-channel, uyi-channel member, uyi-subscriber, uzowabona ama-comments wenu mangabe niwafaka. Ngiyacela ukuthi nisize, ngiyazi ukuthi njengoba esezile kuthina wakhipha isifuba sakhe sonke, uthi kade Malwandle ngithulile ngibuka ngibona abantu besizakala, ngizwe ukhuluma ngezinto, ngiyazi ukuthi le uma ingadlula ngephimbo lakho uzokwenzeka umehluko. Kubuhlungu ukuthi ngithule ngibuka iy'ngane zasekhaya ziphela phambi kwamehlo ami, asingavumi baphele, basaphila. Ngizoyilindela i-comment yakho, naye uzowafunda ama-comment akho. Asihlanganeke endabeni elandelayo. Ngiyanithanda.